Inak na sabat, babalasang analapsat, inismak ket naklaat, kalid ko inda nasirpat, kasta unay tiragsakda, kasta la nakakita, ti kalitan nga artista, ala Alden Richards ako nada. Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio at tuwan na sumangbay ti programa ana pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng agproblema kaya nagkidkid daw iti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mang tedbiag ti may sa pakasaritaan nga ti udi nakit ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Tata Bursyo ana pauluan iti kinalastog. Oy, lastog nga ta ni Tata Bursyo. Api nga ta isot paulo ti surat na. Padaanan tayo antes kanina mga kasin. Hintay man na nagyaman kini Apo Diyos iti may samanin nga aldaw. Nga impaay nakadata kayo. Thank you Lord. Iti ito'y panang tartarabe mo kada kami. Panang bendisyon mo kada kami iti naldaw. Aldaw ti paning ipapaay mo ti biyag. Big sa kirid. Ken kapya kada kami. Ket agari ko maagnanayon ti ayat ken kapya ti tunggal maysa. Ay tultuloy mo ti mang tarabay kada kami. Kastameten nga pakawanan na kami kadigiti nagbasulan mi Lord. Amen. Syakmat kid daw mga kasin, kid daw apaki-share deti live streaming tayo tapno na adot maawis tayo nga gagayem tayo. Nga umay met makipagdanggay kada tayo itanga malem iti Biyernes 24 ti mabilang iti bulan iti Enero na isang sangayan unay nga aldaw gaputa aduda nga birthday ta nga aldaw agsasabay da agpapadada nga birthday iti January 24. Happy birthday! Kenny Auntie Christine Laguardia iti Australia. Happy birthday pa Kenny Jessica Edra Mesa kadagiti kapamilya singers tayo dito Nemars Studio. And of course, Mesa pa kapamilya tayo ni kumpadre Nick Alegre iti Sanchez Mira Cagayan. Hello kumpad, happy birthday! Kaya nga sa namin na dito ag birthday ti masangwanan nga aldaw. Mami Rosita Ibuska. Basta no birthday kayo ni Kian, Uncle Narding. Basta dito ag birthday ti masangwanan nga aldaw. Happy birthday in advance. And of course, belated happy birthday man kadagiti nag-birthday iti Kalabes. Kablawak of course, digiti madaman nga naka-tune in. Happy watching kan digiti imunan nga nagi-share. Thank you for sharing. Happy watching kan ni Julie Malapit. Kasabay kini Maricel de la Cruz. Shout out also kini Leia Viloria from Singapore, ni Apple Dolls, ni Kumpad Rodel Padaka, Del and Rose dita Nevada, USA. Ni Kumpad Mark Vincent Barria, 80 Lawag City. Kumadre Lauren Alegre, ayan, de kaingungot kapisi ti puso, ti ag birthday ita, ngani kagawad. Diyan mo no, Kapitan to be. Ayan, na. Nick Alegre, iti Kanlungan, Sanchez Mira Cagayan. Hello pa iti Tabihe, Makabiyog and Makabalo family. Kablawak pa ni Kumpad Louis Bren, dita Rawis, Vegan City. Hello kini Kumadre Camille, ni Dakep Jonathan, na imbaga manin mo kasi nyo kung nakablawan na digiti kadwa na nga ni Benny, Winnie, ni Pitong, ni Mark from Baligat, Batak City, Ilocos Norte. Hello pa kini Mercy Jarrett, thank you for sharing. Kablawak pa ni Best Evie Cloud, dita Hawaii, kastameten ken ni manang Linda Ulep, ni manong Boy Ulep, and ti si Bubukel nga Ulep family dita Hawaii ken iti San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte. Kablawak pa ni Mami Lydia and Daddy Mante Ganiban nga nakabakasyon med diti Pilipinas. Hello pa ni Comadre Charlene, ni Kasin Ryan nga nagbati di Hawaii. Da Mami Tina, Daddy Adrian ken Kumpad RJ Edrada, shout out pa kasama ten Comadre Novelin Ramos and family dita Palm Springs, California. Shout out also Mami Edita Sablay nga dandanimeten bumakasyon. See you soon also Mami Edita Sablay. Kablawak pa Tita Feli Dishon, Tita Feli Galapon, Tita Ofelia Abuluyan, Tita Cora Cabonce, Mami Esmin Lakar, kastameten ken ni Mami Shirley Sean, ni Mami Linda Panterosete nga pumaalamat, ayan, agpaalamat ijejaton Vintar. Ayan.
agpa-dinner ni Mami Linda Panderosete. Hello pa ni Mami Carmen Palafox, Mami Erlinda Asuncion, Mami Leonida Estepana, Mami Elena Songo, Comadre Jocelyn Gascon, Mami Lucy Vidad Damo, and kablawak pa manong Dumel and manang Elmi Garcia, iti California. Manong Bernard, ken manang Lilia Bonus, manong Andy and manang Len Nacar, manong Odi and manang Emma Pascual, manong Albert and manang Soledad Nilo, manong Ronald Albayal Decano, Tito Wilson and Tita Maida May Gawiran, din manong Romeo and manang Nena Kakal, kasabay kada Tita Mila Milyare or Mami Mila Milyare, ni Tita Miriam Cantona, Tita Delia Relia Kaduduako, Tita Eden Antalan, kasabay ken ni Tito Prudencio or Tita Fredencio, and Tita Rosita Ibeya Sanchez, iti Hawaii. Ipaturay ko nga agig-ikis buratsa akas lama pigpigi. Hello pa kini Comadre Evelyn Salmo Bacligsol, iti Spain. Tita Sita Delia Macho Garcia, iti Australia. Comadre Annabel Hafaker, Von Buyads kini Comadre Mary Ann Rafa Contudang, mapanin di Hawaii, kadwanan ni kumpadre. Hello pa kini Claire Migs, happy watching Claire Migs. Samuel Gorospe, iti Tuguegarao City, Cagayan, happy watching also. Ayan, ni Claire Migs, iti Hong Kong. Louis Ben, ni kumpad Louis Ben, kuna na shout out kumpad, digiti kakaduwak nga agubra, ito'y balay. Akas ti Dream Boy, ni Ninoy, Nonit, ni Uncle Mongmong, ni Uncle Junior, ni Uncle Pitong, nga foreman mi. Ken ni Burat, nga di pa nagdigos. No umay agubra di agdigos no sakbay nga mapan agubra po deta na medyo narigat met nga abayan detan lalo no aglinget sa bagay baka nagagaget no hampay agdigos at ang amin kasi no kami nakadigosin ko medyo aglaladutan kahit maturog no hindi kami hampay nakadigos kasla na ganganay-gay nga agubra kaya dito agpapada kumpadra yan Ribaw Raffle. Ayan, speaking of hanga makaobra no di agdigos, Melinda Sanchez, happy watching. Ayan, apo yan, nakatune in ni Bess Evie Cloud. Hello Bess. Kasama natin ni ulitek kablaawan da Manang Linda ni Manong Boy. Yan kanti sububukel nga Ulep family dito Hawaii ken iti San Lorenzo San Nicolas Ilocos Norte. Ni Jomar Kitola, shout out kasi ti Kitola family iti probinsya iti Isabela. Hello kada kayo Kitola family. Wash out man dagitay buryas mo kasin nga nasisingpet di pay makaisbuda taon. Kayam deta no ipamuspusam. Nagdakdakkel deti arinula di tarwar. Hello pa kini Tita Francesca Salcedo from London ngem nakabakasyon ita ditoy Pilipinas. Ayan, kasama din kablaok pa ito, Dr. Richard, kini Tita Teresa Balmaceda, iti Hawaii, nga dyan kamon, nakabakasyon na pala dito Pilipinas, pero nakasublidan. Tita Jocelyn Ka, Tita Pawan Albano, Tita Eva Ruiz, Tita Leonida Vidal, Tita Zeni de la Cruz, Tita Paulina Balwalwa Bautista. Ayan, hello, shout out kada kayo. Ni Miss Georgia, iti Joto Restaurant, iti Ili, iti Paway, dita igi na mismo iti Paway Lake. Kung na pa shout out naman dyan from Joto Restaurant with my general manager. Guwapo kalata sir ko. Apo, see you at Joto sir. Alright, ayan, thank you so much Miss Georgia. Ore si ka Miss Georgia. Guwapo ka kumamit. Ay, guwapo. Speaking of Tita Francisca Salcedo, agtawtawag madamati programa. Tita, madamdamalaengen, madamdama kasungbatan. Kimiwami dito sa Saudi Arabia ni Eureka Clouds. O kuna na Padre Nemi, shout out mo man dagiti taga Selecta nga kas kini Master Duterte kini Boss Topper ken dagiti duwa nga taga Bayo. Taga Bayuna dita kuno ni Oli Keb Bulado. Ayan, thank you. From Willie Ulep, agan anos ka Padre. Hello Padre, kumusta? Ayan. Ulitek nga kablaawan ni Master Duterte ken ni Boss Topper
Kaya dagiti duwa nga taga Bayona dita kuno ni Uli Keb. Ayan, Uli Keb Bulado. Yun. From Willie Ulep. Awan try out ti time in kasin. Ay di palaeng ket kaadot ti obra kaya. Alag try out kay palaeng. Sabali mo ka try out imbes sa basketball laeng ket adamot sabali nga try out na di kalman. Ayan na shout out ti Team Ipis. Good luck kada ti basketball team tayo. Into na February 1 mangrugi ti paliga ti Riders Clubs. Sabi ko ma kanayon ti time inyo. Hello ba ni Mang Bong Aguinaldo. Happy watching. Ni Julie Malapit shout out man kasin yung family Malapit dita Villas Pangasinan ken family Fakon dita Malinaw Gabaldon Nueva Ecija. Imbag langen ta nakakondisyon. Ni Ate Josie Natividad Asido dita Honolulu agbibuya pay. Isua nakaredy akanayon tunggal langit kayat mo amadanon. The Uncle Roland kinantizen ni Ostiano dita Canada ni Jennifer ni JP. Hello cousins kasama ni Auntie Delia Ruiz Pabro and family ni cousin MJ ni Maki ni Uncle Rafi ni Comadre Rosamilia Roby Show also from Canada. Happy watching. Di may katlo biyahem jay langit. Ni Comadre Ann Moray Agonoy. Hello pa iken. Urang nalaket di aganda ren. Ngem ikar karigatan na metlaeng. Tapno laeng maparagsak na ka. Tapno laeng maitulod na ka. Tita Herminia Ruiz. May sape ka di avid viewer tayo. Tita Hawaii. Itiragsak nagpaiduma tuy spaceship ko an nadam kuma tapno jay langit maitulod na ka. Okay. Inakaro din irugi nga ibasa mga kasin deti napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga mal. Ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Tata Bursyo nga napaulwan. Kinalastog. Okay? Sagudahan nga rod ti surat ni Tata Bursyo. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasin yung kablawang ka man itinaragsak ng aldaw mo di Tanemars Studio. Kastameten ti si Bubukel la pamilyam ken Tinemars Studio family. Kablawak pa digiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mga agbibuya iti dayto nga programa nangruna ka digiti sponsors ken digiti agkakalaing nga mangmang ti balakad. Naawis ti riknak nga mangiburay ti pakasarita kasinyong ngamin Jack ni namnama nga gapo iti kinalastog ko panagriktak ket addapang ta iti biyag ko. Aklunek kasinyong analastugak inlaklakayak ti kinalastog ko. Jaka mo ta jakmat maikat kasla pakaidayawak launay no lastugak ti may nga tao nang runa no nalastugmet wano nalaslastog ng siyak dati tao nga kasangsango. Jaka mo basta. Sipod idi ubingak ada digiti ibagbagak nga ureno saan nga pudno ayat ko lang nga malastugak ti tao nga kasasaritak ket kasla kay ayok. Aging gana nga naitugot ko deta nga galad ko inga iti panaglakay ko. Naaddaan kami iti naadda anak met idi ti asawa ket adda may nga anak ko kakaisuna babae isuna laeng ta nasapa nga pimusay na iti asawak ket sa anak ko nga nagasawa ulit nagasawa manen ngem sagbay nga namamok tinagbalin nga asawak nga ina ni Cristina nga kakaisuna nga putot ko kasinyong adda deti first love ko nga talaga. First love ko kunak
Gaputa, grade 6 kami pala idi. Marik na akong nga agayata kinkwana. Ket aminik kasinyong. Iso ti first time ko. Iso ni Pinay. Ni Pinay nga nakapinpintas, nga kinaubingak, kasadarak, naka-eskwela akti elementarya, aging ganat high school. Ni Pinay nga first time ko kunak, gaputa isot first time nga inimagine ko. Amoy ulatan ti kahit ko asawen. Ididamok nga nasursuro dati agjakul ako nada. Ni Pinay lata. Ni Pinay ti damo nga injakulak. Ni Pinay ti damo ken uri no aging ga idi adan asawak. Uri idi adan asawak. Ni Pinay lata ti adda iti panunot ko. Iso nalaeng ta idi ngamin naggraduar kami iti high school. Napan nagbasa iso na di Manila. Idinto nga siya, gapo iti kinarigat ti biag ti pamilya nga nagtaudak. Sa anak kon nga nagtuloy nga nagbasa, sa anak kon nga nagkolehiyo no diket timulong akon kaday di tatang ko iti trabaho iti talon. Aging nga namambok ti nagbalin nga asawak, naaddaan kami iti anak. Ngem nabalo akmat laeng idita adan iti elementarya ni Christina nga anak mi. Ket siya kun tinangisakad ti panagbiag ti anak ko nga kakaisuna. Babaen iti panagtalon ko. Ngem aminig kasinyong saan napulos nga napukaw iti panunot ko ni Pinay. Taure idibalo akon, gaputawan asawa kon ket inaisublik ti panagjakul, ni Pinay lata ti adda iti imahinasyon ko. Aminik aging ga, idita nagasawan ni Christina nga anak ko, aging ga nga naaddaan akon iti duwa nga apu ko, aging ga nga dandani ako nag senior citizen sa anak man nga nagasawa ngem kasla kompleto lat tatibiyag ko taaddalatan ni Pinay nga imagine it tunggal agjakula. Sagbayak nga mapan iti talon iti agsapa tetan imagine kon ni Pinay. Into no adagje talon ket malagip ko ni Pinay sumapulak iti mesa nga lugar nga medyo nalinged. Ijayen. Ito no makasangputak, makaawidak. Sakbayak ka maturog. Malagip kong tumanin ni Pinay. Ni Pinay nga nabayagan nga awan ti damag ko kinkwana. At dati tinaudi nga damag ko, nagasawa mo ten ng taga Manila. Ngem, tsaka mo. Kasla saan mo't ka nga nasingpet, nasayaad, diti nagbalin nga asawa na. Diyan at damag kon. Ang numakitak tupay ni Pinay weno saan, deta ti Jack Ammo kasinyong. Aging nga iti may sangal daw, nga kagapgapok iti talon. Nasabat ko ni pareng Luding. Nga kasadarak mo't laeng. Ni pareng Luding nga padak mo lang agtaltalon. Nga kalugarak. Ket adda ti na ibagana na ipadamag na kanyak. Yakas taunay tinted na kanyak nga ragsak. Noan niya detang ipadamag na. Dito yan nga nakituloy nga isalaysay kasinyong. No kasta, saan ka nga maki-reunion? Sigud mo nga jak mapan paring Luding. May sakon may sapay, gastos la dayta. Kanayon da nga agawis, agim tunggal agawis da. Agkid daw damat, agdawat damot iti kontribusyon. No saan nga sa 1,000, 1,500 ka 2,000, libagas. Apo, data pagrigregata kiti talon, inakid di pagpadawatan.
Saan na bali at maabrot mo, Mart? At mapanamot iti makanday jay. Umaray ka niya akon nga nateng ti sidaag. At deta mang tidag dita. Sa numapanak. Anya nga ron ti maganap ko kadeta nga re-reunion kay bagbagada. Ket di ka kadi. Di mo kadi kayat nga makita dagiti kasadaran tayo, dagiti batch tayo iti high school. Paring bursyaw. Mo? Kanya ko mati maganap ko. Anya ti maalak no makita ida. Adamot ida nga lima kay kadabi makait. Ken maysa, napadasak idin ti di maray ti kakasta. Akit pasigbat nga agpipindalas tugda. Istoryaan da ti nagbalbalinan ti biyagda. Ket gagangay ang kakasta ti pagsasaritaan. Ket siyempre nabayag nga ron gadi nagkikita. Agkikinumusta ang gagangay laan. Ket nung nga ron siya ti kumustaan da. Anya ti baga. Nga agtaltalo ng ide. Aging gaita, agtaltalo ng pailaan. Sa nabali ata nalaing kamay. Nalaing kamay ag-istorya ti saan nga usustaw. Nalaing kamay nga aglasto-lastaw no sa bali ti kasangsangaw. Ay, jakbang kahit na tayo magbagam siya paring ludeng. Kaya agpay sumait paring bursyaw. Kalastugam ida. No malastugang kakadakwada. Aglastog ka mo ta. Ipakat mo tayo kinalaing bao. Tapapelwam manida. Kun maysa. Apay. Di mo ka dinadaman. Tiyan niya. Adda ka nung duwalawas sipod ide si mangpet dito'y lugar tayo ni Pinay. Oy. Amum launay. Nga da pa nagkursunada kini Pinay. Sipod pa'y ide ubing tayo. Saan man nga dahita ti panganlilaw mo kanyak tapno laeng dumarayak ka dahita nga reunion. Saan ka nga alilawon paring bursyaw? Anya nga gapo ko mga alilawin ka. Kitsyak saan na kamapan? Ang kamapan? Siya na. Saan na kapalubusan di bagit ka? Tadi nakikan ti kwarta. Saan ka mapanin Tapno adda ka duwak nga saan nga makidaray. Ang nakunam nga da ni Pinay. Naibaga kanyak ni Annabel. Ni Annabel nga kalugaran tayo. Nga kasadaran tayo mulaan. Ni Annabel nga nasingid nga pagayam ni Pinay. Idi high school tayo. Nga raud. Iso tinakaibaga kanyak. Nga simbangpet ka naon, duwalawas ka nun nga da dito lugar tayo. Ni Pinay nga nagkapudya Manila. Ang himapeng rod gajak bakit kita. Diyan mo mano siguro nga rumwar. Ang imsigun ni Annabel. Umayto ka no makidaray. Iti maangay nga reunion ti batch tayo iti high school. Sigurado ka, paring ludeng. Paring bursyaw. Saan mo't ngagang angaw ni Annabel ti kuna? Uri ka mangarap. Tainak man yan ni Annabel. Ta siguradwag nga pudno dati ipagbagam paring ludeng. Ni apay agulul budak ko ma. Si kamot alakit ang kalatan kasarita ang kadamagin kini Annabel. Nupod numula ti bagbagak kuno saan. Nukasta. Pudno nga adan ni Pinay dito lugar me. Kin makidaray pa. Iti baangay nga reunion me. Langamot ni Annabel. Dati seryoso nga makisasao. Kung saan namot nga ugali ti agangaw. Mangrabak. Iso nga sigurado lakid di. Nga adda ni Pinay. Ang nukasta, no inakmot makidaray, itinasao nga reunion may nga babats iti high school. Posible nga kita kami manan. Iti babae nga mano nga tawanin nga injak-jakulak.
angem kasanungata. Adda kanumot kayam sa nga ribo nga kontribusyon. Nabayad ka no, jay makan, kani jay binyo, mainom. No, apay mo't ngamin nga isuda, di tapay lang ngamin sagutin amin. Apay nga naskin nga kontribusyon, titunggal may sa nga mapan. Ay, angim nakapagwanak mo't tayo. Angim awam mo't tinairan na nga kwartak. Saan mo't pa nga panag-aapit? Aha, mangibagaak latan kini Kristina. Wen nga agpaisaw. Mangibagaak kini Kristina. Takayat ko launay nga makita manen ni Pinay, kalpasan ti manong nga tawen. Ewan kayam, Kristina anak ko. Tang, Anong nga aldaw mo't ni Alexis? Ijay yan ijay napanan na. talual daw ng jetang. Tada nga minti dakila project day jay. Kat mabanog ka numot no, kanayin nga gawid. Adalang ti asikaswan na, kat ibati nanto kanulatan, ibili nanto kanulatan, kadigiti foreman na, digiti trabaho da. Oh, Ape ka ditang. ay nadama. Nasa lunsod ko lang nga. Siyempre, konsernak mo't ay ti asawa, manak ka. Konsernak mo't ay ti manugang ka. Kahit kumusta mo't dagay ti duwa nga pukaw. Ay nantang, kat inaldaw mo't makita kan makadwayo ida dito balay. Kumusta lang mo ti da? Kumusta ti panagadal da? Nasayaat mo't tang. Kat pasig mo't nga nangatot grades da. Talaga nga nalalaig dagiti duwa nga pukaw. Kasi ka anak ko, kumusta ka Mike? Saan ka mo lang nga mabanbannog? Ha? Ay nani tatang. Kasano ang mabanugak kat adak mo la dito balay. Wala nga magay-aywang ka ti duwa nga pukaw, duwa nga anak mo. Saan damot nga narigat nga aywanan ng tatang. Tamay sa, adamot tikad kadwami, adamot yaya da. Adamot tikad kadwa dito balay. Angam tumulong aklat tamot iti trabahot balay. Ay, wan mo't kidi At dagayam ti katulong. Talaga nga nagasat ka anak ko. Na nakatumpong ka iti kaskin ni Alexis. Nga nalaing nga engineer, kontraktor. Kansala nga di tang. Nasayaat pa nga asawa kan ama kadagiti anak ni Alexis. Ay, wan. Responsable. Isulaunay ti dayawag king kuwana. Kitam kat nalawa pa'y dati daga nga ipatpatalon na. Karaman na dati taltalunan. Wentang taado digiti ginatang nga daga idita kumit kita isunan iti kina contractor ken engineer na. Api nga itaman lang ang damdamag ka maipapan ka digita nga banak tatang. Ay, kwa. Nalagip kailangan kumustahin mo ta anak ko. Sa anak kami nga naruwam tatang. Ay, kwa. Adalakid di pabor nga kayat yung nga kidawin kanyak. Anya. Amo kay unahin tatang. Kastakot no, ada ka sa pulan nyo. Tiladang mataw-taw-taw yo. Di yo pala diretsuan. Ado pala nga pasakalya yo tatang. Anya ka diti masapul yo. Ay, kwa. Saan mo na? Ay natatang agam amutan. Ay, kwa. Basit lang nga pabor mo, tikidawi ka na ko. Kay basit ko dakkel tatang. Ibagam latan. Saan nga paligoy-ligoy. Kwa nga men. Nagawis manenda na antim nga Annabel. Uncle mo nga luding. Ti reunion may nga Babat City High School. Da kayo man pelaan ti ureno mano ti tawtawin yun lakay kada bakit kayong ka agreunion kay pelaan.
Ay, apay, ada ka di pagpatinggaan ti tawon na, ti agreyon yawn. Awan mat kidi atatang. Ana ibagak la day tata, halos tinawon nga awisin da kayo. Angem saan kayo mat nga mapan? Una, tas sa anak nga ron nga mapan, tawag mo't itirantag. Saan ko magahilig da kita? Ang masikuranak ta kanayon daklatan matan nga awisan. Isu nga napanunot ko nga pagustuak man ida o rima minsan. Oh, kadi awang garti problema atatang. Pagusto mi da. In kayo mat makireunion at no makita yung mat digiti batch yu iti high school o kalpasan ti manong nga tawen. Sigurado ak nga ado digiti di yu nakitkita is kadakwadan ti manong nga tawen. Ay, kwa, ti problema nga rodanak ko. Masapul ti kwarta. Kin siyempre, narigat mo't ano awan ti i-contribute ko. Ah, kwarta gayam ti masapul yu tatang. Wen, siyempre agad. Masapul mo't adalata ti pocket manig bata. Ano yung kaso laag ba't nga dati bayatan mo na tamadalapos ko nita. Amumlatan. Saan na bali tatang? Yan tangay ikang kay nga talaga ti kwartayo. To syempre, mabayag mo pa iti panag-aapit. O, napialang mo dati kautin nyo no kasapulan nyo. O, ay, agyan mo na kaanak ko. Ikang kanto ti 5,000 tatang, umanay ka din? Ay, umanayin na anak ko, dahil 5,000. Ay, agyan mo naklaunay, ah. Ay, lamang araw, tapagustuak man, dagiti bats ka. Ay, kikita kami man. Tapno awanan ti masauda kanya. Aging madapay problema kanak ka. Anya DJ tatang? Yan tangay saan ba't nga usarin ni Alexis diti motor na no naka-out of town. Baka mabaling ko nga buludan. Anya nga motor tatang? Dati ko Dati ka di kurong-kurong, dati Ay, saan nga tayo kurong-kurong, ah? Dati napinta sa motor na. ti BCX? Oo, tayo PCX. Ala, agore kayo tatang ipakadak agad dati ti ususarin na no mag long ride. Ay, kwa, ijalaang mat. Ijalaang mat ili ti papanak-anak ko. Mawatan naman. Kan uray mo't no isot pagkidawak ka saan ba't kaagkid ka? Sa bagay, tapno saan nga may istorbon. Mala sige, amok mo ti ipanan na ti tulbag tatang. Kan bumuludak pa ti arwaten na. Amumutan. Amumut ti barong arwatan. Adaman barong arwatan ang panglakay kung kunada mo kanya. Oh, anya ti kayo sa untang. Bumuludak ko madati pulo ni Alexis. Pantalon, sapatos, tagkasize kami mo ti saka. Bumuludak to pa yun at di barong reluna. Kan bang-banglo kumapay. Christina, anak ko. Tang agore kay man. Ti amok man no in kayla pagustuhan dagiti batsyo. Ti amok man no kahit yung lang pagustuhan ida tapno awan tot masaudan. Angim kasla kayat yung mapan aglas-lastog iti maangay nga reunion nyo. Ay, siya. Aglas-tulastaw. Saan lang anak ko? Anya nga saan tatang? Am-amu kayo, nanastog kayo launay. Saan lang nga siya ti makamuno dikit tintero nga lugar tayo. Am-amu da nga si kakat nalastog tatang. Ay, kwa. Ay, saan ba ito anak ko? Kahit kulaang ba't nga ti saan dak nga tagibasitan? Diyak la kayat ba't nga dilawin dak wano lalaisin dak nga sika. Oy, bursyaw, manalong ka edi aging ka ita manalong kalata. Di kayat kulaang mat. Kung dati ada makita damot ang sabsabale, makita damot ang napintas ti arwata. Tapno saan dak ba't nga tagibasitan? Baka kat ni bagbagayo tatang, baknang kayo, milyonaryo kayo, baka kat ni bagada nga, wano ibagam kadakwada, nga dakkel ti man abalay mo, wano kwa, kasto. Ay, saan anak ko? Saan ko nga arabitin da ita? Saan anak pagindi nga agsasauwi nag-istorya katakwada? Kayat ko lang ti mapanagparang. Kat no agparangak man, diyak kayat nga ti kakaasiwi no pimpi man ti langak. Alam mo tatang, basta saan kayo nga aglas-lastog ijay, tadikat pati da kami maibabain. Ay, saan anak ko? Promise! Saan anak nga aglas-lastog?
Kasla jakmot mailasin in dagiti Bite Smithy High School. Oh, kasla nag-uubing mat nila nga dagiti daduma. Nagpupudaw pa yun dagiti dating ang napupugaw. Guri ka. Siga ka din ni George. Wan, siyak ni George, bats. Siya ni Bursyaw. Wow, siyak ni Bursyaw. Ikaw nagtupay, siya ni George. Agim, kasla ubing pela tilangam tawang pa'y uban mo. Kwa. Tintina akbat. Uri siya, tintina akam nalipatak laeng, sungad na ubang ko. Sana bala Tanapintas mo dati badom. Nginginain pa data relong bats. Talaga. Nginginain nga talaga dito. Kasla pang ubing mait, pang barumot dati. Dati arwatem. Dati outfit mo pare. Sikabot pare George. Talaga nga kastoy ti panagbadbadaw. Sipo dide kastuya ko nagbadbadaw. Kastaya. Apay. Sika. Di ka kadi agbadbadaw agar arwat ti kastaw. Saan? Kastoy ka talaga at panagar-arwat kaon. Kapay. Anya ka di ti trabaho mo negosyo parang Bursyaw. Kwa. Saan akong nagtabtrabaho? Tayong paubaya kong tinegosyo na construction. Iti manugang ko, kanti anak ko. Construction. Wain, kung kontrata ak, iti dadakkel nga proyekto. Kastaya. Kung nalawan, iti talon ka, ngay patpatalon ka. Mayat man. Sika mamagayam ti asinsadaw. Saan ba? Siguro ka dakkel ti balay mo. Wano adot balay mo. Duwalaeng ba da? May nga dakkel kay may sa basit. Siyempre, nutuduma, kahit kumati agyan iti basit lang ka pala. Kahit na kayo. Kumusta mo diti naasawam? Yes. Kasi lang, kakangailaan. Adamot apo ko may. Ngayon, nakidarayak mo diti reunion, kahit kumati makikinumusta. Kasi kang magayam, di adagas-gasat na. Kada tayo. Saan ba? Uray dagiti daduma siguro. Babaen laeng iti sirib, ti gagat kan ados, kat adamo ti nadanon tayo iti biyag. Bagka pa ya. Malang araw, panawang ka tayo, nakpay kumustahin dagiti dadto mga bats tayo, pare Bursyaw. Sige, pare George. Nagmayat gayam ti riknana no kasta nga tangtangadin da kadag iti bats yaw. Iti bats mo. No amuda nga asinsado ka. Kaya ada nga ada na panantibiyag mo nga misuda. Dili, guri ka. Awang mutlaangan ni Pinay. Ni Annabel mo day dyan. Annabel. May kamot gayam, Bursyaw. Wun ni Mayak. Amok man no. Wun gayam, nagwun ka. Angin ko na kanyak ni parang nga ludeng. Imposible nga mapan ka. Habi ko mga saan. Wala tayong baga na nga awan ka no ti pag-share mo. Shh, di ka makatagari. Ada, amumot nga. Nabaknang ti manugang kaw. Iso nga, adalat ta ti anak ko nga pagkidawak iti kwarta. Gayam. May kang katama naglasto-lastugin Saan? Pangaasim ko ma, Annabel. Adda ko mati paburga kidawaking ka. Anya day jay. Amumot nga kursunada ak. Itinasingid agayhim mo nga ni Pinay. Gagakailaing mo nga agsubli ti marikrik na kingkwana itataamok nga adda isunan diti lugar tayo. Nabayag mo nga balo ak. Damag ko kat balo mo ni Pinay. Kat anya ti kahit mo sawaan. Kahit kukumanga. Agarem kini Pinay. Ang no kumaag saludsud king ka maipapan kanyak.
Kat saan mo nga ibagbagat ti us-ustukin ko na? Anya, kaya't mo nga agul budak itigayim ko nga ni Pinay. Maipapankin ka. Nasaysaya at laangan nuliklikam tunggal agda magisunakin ka. Apay, aping amin nga di mo ibagat pudnukin ko na. Oh, plano man siguro ti aglasto-lastog. Baka ibagam nga baknang ka, wano kastoy. Tapno ayat mo laang nga magustuhan na ka ni Pinay. Ipudnok to mo laking kwa na. Agin, kaya't ko lang warod na tayo mas lang maalukoy tirig na. Kaya't ko nga maasawa ko man ni Pinay. Alan na Annabel. Tulungan na kuma. Sana bale, ipudnok tumutlakin ni Pinay ti amin. Sige, iti may sa kondisyon. Oh, anya day jay. Basta ipudnom tumutlaking kwa na Kin may sa, kanak sa ngaribo. Kat awan ti pag-share ko. Inutang ko laang. Anya? Yang ribo? Katuan. Agkid-kid daw ka saan ka di? Pwes, agkid-dawak mo't Yung naimbutan. Tagina mo ta sa ngaribaw. Oh, anyang orti kayat mo? Agibaga akin Pinay, maipapanking ka? Kayat mo nga ibagak ti pudpudnukin kwa na? Ay, saan? Saan? No ibagak nga baknangak, huwag ko namnukol. Basta ikanak ti sa ngaribo. Tapno ada pagbayad ko, deti inutang ko nga pag-share ko dito Oo, sige. Ang damot pegi dinabati akwarta ka. Ado ti intend ti anak ko. Ito, Annabel. Ikarim nga raw. Nga, no ibagak nga baknangak kini Pinay. Sabayan na, Annabel. Wen ko nakmat. Ala nga raw. Deal. Deal. Ahem. Ay. Oh. Pinay? Bursyo? Oh, wow. Siyak dito. Ay, tamog no sa anak na mailasin. Apay? Kwa. Lakay ngamin. Medyo lakay tilangam. Angin, kasla saan mo't nga maibagay ka digiti arwatan. Ay niya tikad mo sa wine? Kahit ko sawan, waray no kasta nga lakay tilangam, binawi mo't iti arwatan. Ay, dati pikit di gagangay dati pinagbado ka. Gagangay pa lang arwatik dito. Kumbaga kaslakas to yung arwatik no dakla di balay. Ay, wagaya. Long time no see, Pinay. Damag ko, kadwa alawasan nga da ka dito lugar tayo. Nabayagbot nga nagyang kay di Manila. Awang pegitin tinamdamag ko king ka. Na nabiitak pa nga nakasursuro nga ag Facebook. Dualawas ko pa'y laang dito Nabayag mo't nga jak nakaawid dito Kalpasan ti manong nga tawen nga naed ko jail Manila. Damag ko kadbalo ka mo ito nakas kanya. Kastaya. Kurt, kumusta mo't dagiti anak yaw? Awan ti nagbaling nga anak mi. Sa anak pulos nga nagsikog. Sa anak nga nadaan iti anak. Ay, kastaya. Katsika, kumusta? Kumusta mo ti asawam? Ay, balo ako nakmat. Ay, wangay man niya. Kumusta mo ti anak mo kunak kuma? Ay, kwa. Diti anak ko. Ay, adda pala kanya. Tauray no nagasawan. Uray no nagkapamilyan. Makipagnanaed pa'y laeng iti mansyon ko. Mansyon? Wain. Adadak ka la balay ko. Kin adamot ti basit na balay ko. Dati balay ko nga napayagan. Ngimsipod iti adamot gasgasat ko, nakapatagdorak mo't iti mansyon ko.
Napay nalawa nga dagdagak, ngay patpatalon ko. Kaya na do dagiti proyekto, iti construction, na may isa nga kontraktor. Kaya may isa. Ang damot manugang ko nga engineer nga babaunan, nga iso tiyag trabaho para kanya. No kastabak nang ka, Bursyo. Ay, saan, gagangilaang. Makunala abak nangan, ano, at dapat aeroplano ko. At dadakil building ko, at dabapur barko. Ang gagangilaang, at dapat basit gasgasat ko. So nalaang. Tawang gasat ko iti lablay. Ang magbirbiro kak pailaang iti asawaak. Ti agbaling nga katakunay-nay ko iti tong palbiag. Kasi ka, Pinay. Di mo ka di kayat ti agasawa manan. Depende. No lakid di makatumpungak iti napud ng lalaki. Apay kid din nga saan. No kasta. Kayat mo pa iti agasawa. Kasti ko nak, depende no napud no kanyak di lalaki mo no saan. Ay, napudua ka. No kayat mo, datan ti agasawa. Anya? Agaram ka nga muna Ay, sige. Kuhaan niya ti kayat mo. Into no bigat. Rugya kung ti agaram king ka. Ti kayat ko, ti ipasyar na, gaputan na bayagan nga sa anak nga nagawid dito lugar tayo, ado ti nagbaliwan nan. Ay, una. Kayat ko iti mangan kadig iti panganan nga nabayagan nga jak napnapanan. Wen, no anya ti kayat mo inta. No kayat mo. Into no bigat. Umainak dagasin ijay mansion ko. Satan tumapanagpasya. Ha? Siyak ti mang dagas king ka? Ay, kuna. No makitam nga umuna dati mansion ko. Dati nalawang nga talon ko. Sagbay ta nga mapanmangan iti restaurant ka nagpaspasyar. Sige. Agpaitulnog tulatan iti kabagyak. Ay, wow. Kas makita Mart, dakil dati mansion ko, saan ka de? Saan nga iso ti in-expect ko nga mansion nga, panakalan mat. Mansion ko nagdetan, gaputa man manu kami laag Mart. No saan ko pa nga pinagnaid, ti anak ko, kan ti pamilya na, baka sisak lang kan dati dua katulong ko. Ay, ang dapat katulong mo? Narigat ba't siyak amin tagtrabaho. Kinagpaiswan na. Adun ti babaunak. Iti talon, iti balay, kastabutin iti construction nga negosyo. Nagasat to ti asawa. Kat nagasat kan to, no lakid dita, umanugot ka, Pinay. Niwan nga agpaiso ni, talon mo amin dagi jay. Talon ko amin dagita. Aging ka jay. Diyan ti turod sa jay. Nalawang agpaiso Anyang nga DJ nga balay nga basit. Balay tayo wigi kat kadwabe. Mayat. Anyan, nakita mo. Intang arudan. Sige. Ang magure ka. Ag-tricycle talatan. Nakabakbak ng kaawan tilugan mo? Agim kaasim mo dati manugang ko. Kat nagbiyahe. Awan ti usa rin ng alugan. Impabulod ko na dati lugang ko. Jakmut namnamain nga adadate ta ita. Kin may mayat to tricycle ta. Tapno agdeket ti bagita. Kin sigurado nga nabayag mo nga di ka nakalugan ti tricycle dito lugar tayo. Sa bagay. Sige. Ag-tricycle talat nga roden nga mapaniti restaurant nga pangananta.
nag-tricycle tantaw nga mapanagpaspasyar. Agyaman tayo manugot ka. Nga kalpasan tanganangan iti restaurant. Katumay tag-check-in diti motel. Pinay. Kinagpaiswan na. Di ko mapelang rabi Kalpasan ko wen no orino di penalpas di reunion. Awisan ka kuman. Angem kayat ko pala nga mapaneknekan nga usto mo digiti bagbagam. Adya. Nga adadak kalabalay mo. Nga adanalawa nga lotem. Nga baknang ka nga talaga. Ay, kwa. Nakita mo. Simbrik kamot iti balay. Wen nga rod. Pakitak mo't king ka. Adaladawan ko. Wen. Isongor nga napaniknikakon nga pudno dagiti imbagbagam kanyak iti rabi Iso nga manugot akon nga umay tag-check-in diti motel. Ay, kas talagayam. Kahit mo sawan. No adan mapasamak ka data. Mabalinin nga kasawa ta. Kitwen Kalpasan na nga ipaay ko ti amin ko king ka. Kalpasan na nga agtalay ka king ka. Mabalitan nga agasawa, agdin na nga akasagasawa. Ang masapol nga ikasarnak. Ay una. Ay, wan. Awan ti problema ka dayta. Masapol nga ikasarnak. Tapno di kasta. Kas magarigan taumon unaka kadi siya ti agtawid. Una. Di talaga ay mapanak. Awan ti problema, Pinay. Ni. Rugyan tanga rudan. Tapno malpasan. Tamabalintang agdin na kasagasawa. Bursyo. Ay, uwan. Ni iso na pa yung timang roman sa kanyak. Ag-ag kan na mo titingid ko. Pumababa. Pati ti barukong ko. Nalaing gayang nga mang romansa ni Pinay. Agasem. Tinabayag nga injak-jakulak. Tinabayag nga inim-imagine ko. Bayat nga agsarsarili ak. Kat rumromansain na ko niti personal. Aktualen nga agkanaig kami. Ay kita mamutaya. Sa anak nga naawanan ni tinamnama. Dati ar-ara paapag nga babae. Kamaudyanan na. Isumula ti pagtungpalak. Insakmul na. Insakmul ni Pinay. Naglaing gayam ni Pinay. Guri ka Pinay. Makaglipasak. Sige. Ikatek nga rodin ti pagananay ko, Bursyo. Tarabawang kan. Ay, sige. Mayatak ta ko na. Rabawan na ka no. Kaya nasawan. Iso ti kabalyaw. Inim-imagine ko da ito'y ide. Kat ita, mapasama ka. Aguri ka. Nakadumot. Nakadado nga tatuyan ta abaga ken patita barukong mo. Ay, dagitoy? Wan. Ay, saan ko nga nga nakita ide? Idi reunion ken itay. Saan nga makita tayo ilinglingid kuno kwa? Dagayam nakadugayam ti tatom. Adupay dito bukot ko nakita. Kasta iya. Apay, di mo ka di kayat nga ado ti tatok? Saan man? Okay laeng. Ay, tamok no di mo kayatan. Malangaron.
Tugawan ka nga Ruden, Bursyo. Ay, wow, Pinay. Itayak pala nga nakasagana. Itayak pala agururay. Apo. Napayag nga panahon nga. Jack narik na dahito yan. Imagine kla ide. Ita, napasama ka. Bursyo! Pinay. Bursyo! Sabi ko mata sa anak to agbabawi. Sabi ko matapat gam amin niya karim. Kaya't kumatag na ay tibiyag ko. Oo. Kaya't agtala kaking ka. Iso nga ipaay ko ti amin ko. Wood Pinay. Hey. No ka ba ilampay? Agmaminsan na rikos tapay. Maminsan na rikos pa. Ay, saan ko nakabailan? Ay. Ito nulaangin maminsan. Ay. Sige. No isuti ko ng Bursyo. Agsukatak nga Ruden. Ay. Matmatam manan dagiti tatok. Kwa. Maburbur siya anak lang amin no kasanungan na adaan ka iting adu nga tato. Kwa. Imbagman ta impalubos ti asawam nga nagpatato ka. Sa akmad lang na adaan iti tato, idinatayan ti asawak. Kaano ka di nga natay ti asawam? Nasurok nga sa nga pulo atawanan kasi namin 10 years nga nabalodak. Anya, 10 years nga nabalod ka kunam. Angam saan ko nga istorya dati nga kasama kiti biyag ko, inlimed ko, pati iti pamilya, pati kadagiti nasingit na gagayim ko. Kaya mo sawon, nabalod ka, iti sa kapulo nga tawad? Kalpasan ti kalpasan ti ipupusay ti asawam? Ta isong artikasok. Anya? Di ka maawatan, Pinay. Iso ti kasok ti nakapapatay ti asawak. Tasyak ti suspetsada. Angim talaga nga siyak tinang patay. Angim para kanyak self-defense. Kin talaga naramid ko la DJ ta deserve na ti matay day di asawak. Kastaya. Kaya't mo asawan, nabalod ka, gaputa pinatay mo day di asawa ang Pinay. Bursyo, ngem deserve na ti matay. Apay, dangdang ran nakakade. Saan mat? Angim, naduktalak nga. Saan lang nga siya ti babae ti biyag na? Ay, saan nga mapasamag day ta? Sikan tulaay ti babae ti biyag ko. Ay, kansa lang nga day jay tinaramid na. Anya pa eh. Gaputa sa anak nga masikugan, gaputa saan nga kaputot kanyak, naduktalak, nga ada sa bali nga napututan na. Kaya't nasawan, saan nga nagbalin nga napudno kanyak day di asawak, iso nga naaramid ko tinang papatay ken kuana. Gapo iti saan na nga kinapudno kanyak, kalpasan nga nagtalekak ken kuana, inted ko ti amin ko, inserbiyak akas asawa. Deserve na laeng ti matay. Tanasaksakit pa'y ti inaramid na kanyag. Ngem ti inaramid ko ken kuana. Agasem. Agasem. Agdenden na kami. Akasla, nakaswiswit akanayon kanyak. Tagayam, adda sa bali nga pamilya na itirwar. Gaputa saan nga nagbalin nga napudno kanyak day di asawak. Naglidem ti panagkitak.
tinagtagbat ko. Karaman deti, Anya, deti kinalalaki na, pinakitagtagbat ko. ay kastaya. Iso nga sapay ko ma. Tanapudno ka kanyak, bursyo. Sapay ko ma, tas saan ka kaskaday di asawa? Nga linuklo ko naklaan. Nga kalapasan nga nagtalekak, naduktalak, nga saan madgayam nga nagbalin nga napudno kanyak. Uwing pinay. Tadyak laan mo no anyan ti maaramid ko. Iso nga agtalekak king ka, bursyo. Uwing pinay. Sukat tang rudan. Agawid tan. Kirabiin. Anyat, kunayo tatang? Kwa. Api nga naggempaki kayo. Api nga adot arwatin nyo nga inkargayo iti maleta. Kwa. Ada ka di saan nyo nga nagustuhan dito balay? Saan anak ko? Awa na pulos. Si Kaabot Christina. Nakasaysaya at kayo iti asawam kanyak. Kat api nga pumanaw kayo tatang. Kinsa din no ti papanan nyo. Api nga di ibaga kanyak. Kahit ko lang nga sapulin ti bagi, kanak ko. Anya? Laklakayan kayong tatang. Anya nga di bagbagayo nga sapulin nyo ti bagiyo. No di yun to pay amo ta agtrabaho no. Di talatalon ti amuyo. Sakit pumanaw kay ditoy. Kasanor gita apo ko yun. Di nakmaawatan anak ko. Kas lang amin awan ti asensok no adakla dito. Adakla iti talon. Kahit kumot ang i-explore mo ti abilities ko. Tilaad da nga ibagbagayo tatang. Agmauyong kaysan. Anya di kita abilities ka, explore your abilities nga ibagbagayo. Ibagayo man di pod no tatang. Api nga kayat yut umadayo. Api nga bigla-bigla nga kayat yut pumanaw. Nga di yung pa'y maibagabagahan no sa dinot papanan nyo. Diyak pa yung arod amo anak ko no sa dinot ti papanak. Basta kayat ko ti umadayo. Kayat ko nga sa pulin ti bagay. Kayat ko nga i-explore ti kapasidad ken abilidad ko. Baring no addabat ti gasgasat ko, tas sa anak lang agtalinaid naman nalulatan. Ang impata, pabuludan nakpailayang anak ko, ti pakit manik. Awamot nga ro ti pangalaak. Ilaw-lawag yu pa nga umuna kanyak tatang. Kinibagayo no sa dinot ti papanan nyo. Aging, no kastalay bagbagayo, saan dak nga makumbinsi? Kasano nga ikang kay ti kwartayo nga usarin nyo? Alan na anak ko. Alan nakasalalay ti biyag ko. Dahil ti ipapanaw ko. Anya? Basta. Maawatan nakto anak ko. Maawatan nakto. Ay na tatang. Aging ka di yung ipaawat kanyak nga umuna. Saan kayo nga ikan iti kwartayo? Ay anak ko. Maasik ako ba? Maasik ako ba? Gapu iti kinalastog ko kasin yung ket panagrik na ket adan pangta iti biyag ko. Jakmut ammo. Nga kasya gayam tinaglabas ni Pinay nga naaramid nat ng papatay ti bukod ng asawa. Gapu ta saan nga nagbalin nga napudno ti asawa na kengkuana. Ket kasano nga rod no maamuan ni Pinay nga nagulbudak. Nga saan kumot nga mansyon wenno balay dati imbagak kengkuana nga balay ko. Nga saan kumot nga daga dati imbagak nga dagat. Anyat aramiden na no maamuan na nga nagpamarangak abak nang idinto nga mapalpalamot naklaeng. Agbababawi akasin yung gapoy iti kinalastog ko ket agnangabit ken patay ti biyag ko. Angim naladawin ti amin. Kayat kung aliklikan ni Pinay
Kaya't kut umadayo ngem dinakmot ikan ti kwarta ni Christina nga anak ko. Kasaritak ka din ipinay ket agpudno akon. Kasano arod no aglidim ti panagkita na. Nakalpasan nga impaay na ti amin-amin na kanya, nagtalek kanya, bakamot no maaramid na tinaramid na kaday di asawa na kanya. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasin anya ti aramidin nyo. Dahil ti launay ti pakaparikot ko, iso nga nagtaklinak iti programam kasin yung tabaring no may kandak iti balakad. Sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga maduktalan ni Pinay, nga sa anak nga nagbaling nga napudno keng kuana, ket makaaramid iti dakas kanyak. Balakadan dakman kasin pang nga asiyo, tulungan dakman. Sabi ko magad na kay batit adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag dati nga pakasalita ket agyaman ak launay kasin yung ti anos ken laing mo nang ted biyag dati nga surat ko yunak pa yan ti agyaman kadigiti bang ted balakad. More power to your program and God bless everyone. Toy lastog nga magbabawin apagayam yo Bursyo. Makakatawa ka dagiti comment dagiti balakad ni Comadre Everlyn nguna na una amon sender. Anyat kaya sawen una amon sakbay maduktalan na ipudno mo no una amon nga tagtagbatan. Deta kami tira ka atira asak ka nga asak Bursyo.